tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zawai in chibai le vek ule tun chuma chuan mitam tak request Sushant Singh Rajput thi nu chuina kal zel chanchin kanon shoot le dona video top thlenga milo thlir sak turin kan nge na che August ni som pakwa a Supreme Court in phalna pum luma pek nu in CBI team te chuan hemiden chen hian FIR an ziak lut to boka he FIR ming lang te chu Ria Chakraborty ba ka a unau pa Shomik Chakraborty le apa Indrajit Chakraborty Sushana in enkol tu Samuel Mirinda le Shruti Modi te anni chu mai ba ka August ni som ni nga ni Zandar Sari Khan Sushant Singh Rajput case sui tur hian CBI lam chuan Mumbai an thleng fel le to boka tunlai shilenga wangin special investigation team te hi anlo quarantine mai hlauna na sa hle a anni lampo in COVID-19 ka inoya an document nei zong tenen he mun hi an pana achan po ahmalokin Patna IPS officer Vinay Tiwarian KK Singan Patna lama IFIR thelu bo zuituma Mumbai kalchu anlo quarantine hlau mai ani kha nima sela Mumbai lam chuan official duty te chu ni sari ai rei lawan cham dol ani chuan an quarantine lawanga ma se ni sari ai rei an cham ani eroin phalna mumal takan siam nge anga yang alo ti ve boka Mumbai Police Commissioner Parambir Singh po in CBI team te chu anlo thopui tha angem ti a thu an zona chuan te reng mai kan thopui tha ang alo ti ve bokani he thina chui chiang tura CBI official Delhi achanga Mumbai pante hi CBI Superintendent of Police Nupur Prasad chuan hawin Republic TV in an report na chuan anni ho hi team nga anin chendona team khatna te chuan forensic expert Sudhir Gupta kai shwana noya twal thana thlenna mun ri ruang te andin chhale anga team pahni na te chu Mumbai police ne na kalin felfai takin he case hi an kuta changin an la anga hemi rual hian fin fian omang angan langal bokang team pathum na te chuan khathil thlenna mun bulvela om mita mutu te lam ve thungan thlur binganga hemi ba ka hian anni team hian Ria Chakraborty te chung kwa po thu an zot fia bokang team palina te chuan Bollywood industry nen he thina hian inzom na anem ti tian chui ve char dona a top ber team te chuan he case document omang angan lo la khom to te endik na ba ka postmortem result le achul dangte an en fia non le don bokani CBI te hi atlem bera Mumbai hian kar khatan cha manga hemi chung hian fin fian omang angte kil chang changin an la khomang CBI lam chuan nu chuina chan ngalin Mumbai an thlen tuk August ni somni khan Sushana cho chhum tu Niraj chu thu zofia turian shwai ngala achan po ani hi ahnim nai berte zinga mi le khathil thlen lai po a in om ve kha ani a athu soi hian kong tam taka an nu chuina konga apui theidon wangani ani ba ka hian Siddharth Pithani a in lo apui pa po thu an zot fia ve bokang anni pahni ba ka hian Sandeep Singh achian nai tak dia inchal ma se athu soi lawin kal zeu tole khamini a damdo in lazok Cooper Hospital a shwai ro tu po kha thu an zot fia ve don bokani Sandeep Singh hian disha salian thina nen khan Sushana thina hian inzom na anei ti in hwai takin alo soi to bokani kha hemini vekhian CBI te chuan Bandra Mumbai Police Station a changin fin fiana thil omang zong te an la le vek boka hengzinga hian Sushana laptop a mobile phone ba ka mi somnga boruk ngot tuan lo zo fia to na statement po atel ve nge nimin August somni pahni khan CBI te chuan autopsy report te zir chang turin Sushana ruang postmortem turan shwaina Cooper Hospital an kala he huna hian CBI chuan autopsy report chu aphuai loi hle ni nan soya zona poimo tak zotin reporta athi hunan zia tel lo chungchang te chu doctor panga postmortem ti tu te chuan zota anni lam chuan chhana mumal takpo an nei theilo thung an zona zo zinga pakhat engwanga Sushana kha COVID-19 report po chu ama a postmortem mai nge anni ti an zona chu an zinga pakhat chuan Mumbai police lam thupek zoma janlai la postmortem khati anni thu ina changa pakhat ero chuan COVID-19 report chhama a postmortem ti athiang lo ti thudel kilo om lo ni na chang thung report ta chuan thocham wanga thi ni in an ziaka chuti lain angonga chuan thil danglama om thu an ziak tel le loi boxi a hei wangte po hi anima na CBI chuan he nu chuina ne na inkung kai hlatani awangin All India Institute of Medical Science AIMS New Delhi a chuan pui turangen na an siam hala hengen na hi changin AIMS lampo in medical board forensic expert Dr. Walmi pangom na chu Sushana ruang autopsy report zir chiang tur hian andin ngal rap mai boka
Dr. Sudhir Gupta he team kai shoi tu tur chuan mai thiang lo a thi hunan tarlan lo chan chu doctor te ka zot ve nge yang ti chuan kim chang takin kan la soidon nia ati bokani hemi chungchanga hian CBI te chuan Mumbai police te chu thu an zot fia ve bok don ani report chen khata chuan riai chu Sushana ruang anda leilok na pindana chuan dan phallo angin minute somli panga te me umai kalina omni nan soya types na win karni sena hnungzui tu Surjit Singh riai Sushana ruang bula shoi tu an komna chuan hospital a thunei tu te hne na angen sakani thule amunan ba thlen chuan ria chuan Sushana ruang khoi chungin kati pal babu atibok ni na soya hepa hi ain soidan chuan Sushana chung kwa te torpui turle nem tura khamuna kal nia in soi chuan khamuna a om lai khan Sandeep Singh chuan tu emo Dubai lammi abiak thu asoi telbok ati a soidan chuan Sandeep Singh le officer pakhat Suraj Singh te chu India in Dubai ti ten soi rinoka Sandeep Singh chuan Dubai changin kola don thu asoya athu soi ka ngai thania shat nu chuan police chu amit mei zawa police po chuan hu chui tur ka nei tlat ti na kalsan ve zui ngala tunge Dubai changa lo kol tu asoi chu ka shi theilawa ma se soi mang chuan ama zan lamin tu emo Dubai om hne na changin kola dong nge ni in asoi CBI lam chuan Mumbai an thlen nu in atho ni nan nimin August ni somni pa ni vek khan Sushana chen na in Mon Black apartment chu chonudar ni le chan vevel khan an thlenga darkar nga le chan vevel zet anom nu in an chwa san le ani anni mai ba ka hian forensic expert te le Sushana cho chhum tu Niraj le a inwa pui Siddharth Pithani te pon an choi om ve bok Central Agency lam chuan a in khaina vel te chu ari ruang din chale in fin fianom thekil sang sang atangin an dapa a in lu le chhuana te tu emotan lu ruk theina omem ti te chu an en uluk lebok CBI officer panga te chu in chungzola dingin chulai building bulvela building te po chu an thli thlai uluk le a building CCTV footage te chu enin Sushana room atanga tlanchia tungrin hlel oman omem ti tele building atanga kongpui hlat zong te baka a in chunga room pali te chu ante uluk viau bok makle de ubok mei chu hemuna CBI an kalmani chia khan Mumbai police official lamte chu hemuna hian kalin minute nga velan oma hemuna security guard po an be nge a fin fiana ti chia tum an ni ring tu an tamzol phana se hle bokani Republic TV lamin an komna ero chuan an ni lam chuan tuin tura kalan ni thuan soi ol sam eta nimin vek khan CBI te chuan juni som pali a kha muna kalve police official te chu thu zo fi atan an kau nge bok thilboi thlak le deuh bok chu Mumbai police lam chuan Sushana in hi a in nei tu te kuta an lo hlan fel le dai to a hei mei ba ka hian Sushana bungrua te chu la turin a chung te chu thu an lo pe to bokani case kal lai mek ni sia hian maktakin a in nei tu te lam la in chung bungrua te chu la chuakin a in chung shim po chuan lo khoi dang lam nual to a hei hian chuina konga fin fiana la khom lama harsat na satak asyam nge na rin om CBI lam vek chuan vo in ni somni panga hian Siddharth Pithani chu avoi ni na tan thu zo fiale turin an kau boka ani po hian DRDO guest house CBI ho thlen na chu athleng fel ve to a ani ba ka hian Ria Chakraborty ba ka juni som pali a chabi siam tu po vo in vek hian thu zo fi an ni bok don ani Republic TV zona changin Sushana chen oma cheng mi pakhat chuan Sushana thi ma juni som pali a thil thleng chu ti hian a soya Zandar som le chan ve a chuan in chung lai zong te chu ti thim vek ani a chauka abak enga omlo hetiang hi zandanga om ngai lo a in chung lai zong te chu a in on char zel ani si a chan chu ani hi dar thum le darli in karvel thlenga meng chin ani party ero kha zan khan om lova ma se enge modik lo chu khoilai emwa kha chuan omani ati heti la hian kha thil thlendi Sushana room an hon theilawa wanga chabi spare siam turan kau chuan thubeng ver taka soile bok Republic TV lamin an komna chuan ani hian aron kol tu chu Siddharth Pithani ani a ma se Sushana thi thu ero soi telmi alawin mi pathum pali velan oma kongka an hon thei nu chuan kalnghal turati in achung po an mutir ve du lawa akal liama changa darkar khatnuwa Mumbai police lamte hne changin kola donga Sushana thi thu chu ashiat ve chau thu asoi Ria Chakraborty le Mahesh Bhatte Junioriat Sushana thi madeya WhatsApp lama anin biak na po aron dar vele ta a heni hi Ria in Sushana mi zia ka tei thei to lo ti aina chwa san ni kha ani he cheta hian Ria chuan filmmaker Mahesh Bhatt hne na hian Sushan chu chen mei adu thu te ashil nge a
Aisha Mahesh Bata film siam jalebi a achan na a ming chuan hmalam pana du to saril ruzau takle jang khai tak chungin katan chuan vantir ko ang mei ni inireng zel bokang ti te ani nuka Mahesh Bat ve thung chuan hoikir to mi asu dan theilo chu thlentir mai ro ati ba ka ipa kha kalom puye a hlim ngei ka be sei ati zom ve a ria vek chuan wai sen na tlem ka nei pha in ka sia khamini a phone ka pa thui soi puya wang khan ani chu ati chak sot asin ichunga hian kalom tak zet chuan engdik lai po katana ichat em ringa wangin ichunga kalome ati a hei ba ka hian ka hmangai che katan mi pachaber inirengang itan chuan tlak khop ka ni ang ati ba ka kangai twa che ti te ka ton che wang hian kalom tak zet intong tura ruat kan ni film ang mai ni lawin ti te ani nuaya Mahesh Bat eroin a chon da chang hian fa ang mai na en ni in alanga ka fa alomi ni ti te na chang ve lek chawani Mahesh Bat hian Sushana Boral ni Juni som pali chon hudar ni lemni som thum panga vel khan ria chu kol turin ti a ani ngei po hian biak po tumina kola ma se hemini hian ria chuan kola chang theilo thung Sushana chan nai tak pakhat Somel Hokip chuan Instagram lama thuthar beng ver tak anei le ta asoi dan chuan Kedarnath film promotion an nei hun live vel khan Sushan le Sara Ali Khan te chu anin kara tha em a anni pahne kha anin mangai tak zetani ti ka chiang anin kar kha thiang lim em a chu ba ka anni pahne kha anin za ton dun em a anmi mal nu nemo chung kolam le chan chung changa po ni se anin za ton sak dun em a hengang hi tun lai in ngai zong tin kara chuan wang to takani anuwa sarai na chen chan khachu ka shelo Bollywood milian te ne na changin nor na na sa te po ani ma na ti na ziaka kan sha theidan tur chuan Sara Ali Khan hi Saif Ali Khan a famma sa ani tin Sushan nen hian Kedarnath film a khan in me takin an lo chang dun to ani he thu hi thu dikani le ni lo chu ke ni soi the ani lo na in he thu soi tu Somel Hokip ero Sushana chan chaber te zinga mi ani boxi a dot mulum lak ero asoi mel lo Meta Mohinda lemchan thiam MS Dhoni The Untold Story a Sushana nu lema lo chang to po in a hne na shil danin Sushan Singh Rajput kha mi hoi har le fing tak thluak cha em ani ba ka corona app siam chhuanan sum thahnem taka invest so in chu app kal tlang chuan COVID-19 shikai le kai lo sha thei dan tur chu at smartphone an thok khumanga chu ta chang ringa ta shipui kai an ni le ni lo sha thei mai na tur application chang kai taka ni thu a soi tel bok ole khati chin kha he thu kan ba sai thlenga thuthar omang ang karon ti chwale thei chin chu ni le ri mai se thuthar kim chang jok nen kanon le thuayang chumi ma chuan in zawai in ni man nuam mang cha mu tui vek ule